Ubah Preston tensang menteri rang bak sambut dan kejelah ulaong bak sarkar kan suplai kumtu ya kakai pod hakabedi bagi siasat yap jong ubah series Tafi thank you. Habedi bak kanika kai pod kabala ai dau nong besar vi bai pe ubah Preston tensang ulaong baya kanika kai pod anra shua apa yung dorba thau an jong kejelah ha kabak yung dorba thau an jong lakat tip bakanya tai halor kanika kai pod. Kaki sud penyahap kejalong kumlong juga bak ceres. Balik kan long ba series. Kumlo pino makan long Mereka jin penjak lo di bom ai ke report ko biang kalau ai benar film ai ke report basai. report pi kadon arbenta. Ya kan ni ka inquiry commission ngom pi kadon ka proses. Kebakaan juga kadon. Ba menta ba pinsuong ngin ai ngin make it public ngin na namang haban le so apo ka house. Ngap le apo ka assembly. Kata ka inquiry commission ki demand king ki ba tenrei ngom pi ngap pendep ya kai ka bagi dai ban le. Berkata kalau kat pumka guidelines jong ka commission kalau mesem berhitung ya ke inquiry commission kamu ngihap banli kalau take kum ka CAG report hap banli po ka house then it will be made for public.